District Vice President Boris Simon nampaknya yang bola koyo. Okay, join the Jamatia di promote hari adong banjaga di kisah Simon nampaknya yang koyo. Bersama berdiri, bersama diri. Okay, next, Subzonal Vice Chairman Sarwati Depurba, ang kanon basi tungo. Kanungcu Akhar Moli Jamatia Block di President. Block has been block the President. Sabrode, yang apa ini? Amni mare, Arjun Debroma, Presiden Debroma tadi. Amni mare usah Dewi Jamatia, blok ni Secretary. Muzahir Progai, Hamajewa, Sharon Dewi Jamatia, blok Secretary. आपने पढ़े रामथारी मलसन ब्लॉक सेक्रेटरी आपने पढ़े गोपाल देव ब्रह्मा टिप्रामथा ब्लॉक चेयरमैन ब्लॉक की चेयरमैन ब्रह्म